non da binaka iti ko nga buwan na kalon si binani ko. Balik ko sisu na iwal nila ang kakeda nga. No mo itabi na bang bauta, no na itabi na kalon na taka whatever problem, financial problem, or maybe sickness of any kind, because miracle do happen. Ni sambula binaka na turangan na marama dorbo na ngonelewa, mataka ni singan dayday, karusa bulu kabitun singan ni Vulao Epreli, ronondolu rosangavulu. Wabi binaka bakalebuan na turangan na platform go, ni rawa ni wakambula tukani, weekend na turangan bale, na maramang bale, dorbo na ngonelewa, wakos weekend na ngone, dati ko boli bale. Nondang na talitaki, miracles do happen, moniti, sini kan dona kalau kome atas sarana warung buka. Sa katale dina ni kito bingara bitukani, ena mataka ni singa ni kuah, ena patapata ni bingara bingo. Anda baka bina kina baka lebuana kalau ena wi masulaki ka sari bimbi ngona kina turang kina marama dorbo ke ngone lewa. Nondan dua patatiku ena mataka ni singa dindai. Mero ni tosok kina na taka ni kalau kina nondan bula. Wau sibikin nondan onua, ena pindah kini bulan dindi kento stapatiko, ena singa dindai. Kung ano sa weekend na bagitukani, ada tali, ada nimbulan, ada ninganga, ada chisu, ene singa ni kuah. Singa talangan ni ngule dami mo bakang bulatiko, nanonda pono alamani obiti, turang na presidente na mata bubale kepani sar tumai, sa bakang bulatukani na matakan ni kuah. Turang na prime minister na mata bubale, watalangin na cabinet ministers, nomoni nduibi mata bubale. Sa kamaru takindina, na tabi sa angarabitiko sa lebu na waka piniminaka ne tabi lebu tabi lalai ke muni angarabitiko kina sini gule tabi na ni parliamendi en singa binaka ni kuah sa waka mbula tukani en ayata tale ni ngoni turang o Yesu Kristo sa waka mbula talanga bikan na tata ke ba matin tu ba sibi na taban nimbula ministers ni na minister nimbula na buni bola tundei matake ke muni ke sar na do wingarabi waka buni wai waka nasi weekend talanga bingarabi tiko na tampan nimbula en liu talanga ni bingarabi discipline forces bibu kita tiko na kena voluti tiko na maten to stapatiko en singa binanga ni kuah saba ko tiko ni na wakambula ke na wakanda ke na wakabinaka en singa binanga ni kuah en tebu tiko na bimasulaki na wakabinaka wakalebu ni tiko take ke anda talangase Henry Sanday boleh binaka talangase watalaki na Ravula ena singa ni kuah boleh binaka talangase kito na bi masulaki tukani na singa ni kuah nui takatiko na kalule bune alo tambo na bibu ke bikenda na bunon dindi da bona sar tu maikina na ia tiko na bi masulaki na dauri tu ngapa karua nimbiar ni nanga indola tiko na nambani taliboni text mai na 9072117 ran text maikina na taliboni bi koyaki sikatalangani ngule dabi orani text rani taliboni terangamai na landline na singa ni kuah na bitukan na scroll na screen na singa ni kuah ni roni kong giring mai ena singa dendai au bakang bauta ni nabebu ke bikan na turanga ka bikan ni bol tambu ke baka usa sungo tilo malang ni meka ko ni tau nauda anan raki ke baka usa tala na abon me kania na numdu biwere ana kayan tambulakin we singa kakana ya ke baka usa tala na matilebu na ken ramaliu na nunggu tamata tobi mate saki kabi ken bol tambu gore na nunggu tamata ra baka tokai na dangu Kurongo mera wakamulumulum tekira mera masu mera lago tani mai non rebalada karangole mai biao kembale na masu niko angona itakele na masu niko angona ka ena wakasebuta kana mate rere bagilu kakanta sutaba tiko niko au wakambauta ni dua bata niko ni kalu ena takoso ena taka mana ia mate ni wabugin masu lagi mantangan non benua au na suritika da benua kontambe toka kina dua bata kiketu masu sana 3 buti ko na nonda masu ni ko na matentu talanga si Henry na banua talanga si Ravula au ngai masula kana soko lo tu Kristo en singa binanga ni ko suretikanda menda dus mena masu amen. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for today. Thank you, Lord, for this opportunity. Thank you for another day, Lord, for us to come together and pray for the government of Fiji today, Lord.
Lord, I pray. Turang usam masla wiki menina. Nambula ni presidente, Father. I pray for his life. I pray for the First Lady, Father, today, Lord. Wherever they are at this moment, Father. Their work, Father. Their responsibility as leading the government of Fiji. Lord, I pray for the wisdom, the knowledge, the understanding into their lives, Father. Every decision making that the President makes, Father. We pray for your holy guardian angels to stand and watch over him, Father. Give him the right decision, Father. And we thank you for everything that the President is doing, Lord. Watch over them, Father, today. We thank you, Lord, also for the Prime Minister, Father. We thank you, Lord, for his family. We thank you, Father, for the role that he's representing, Father, to lead the government, Father. We thank you, Father, for every decision making. We thank you, Father, Lord, we ask for your wisdom, the knowledge, the understanding in the Prime Minister's life and his family, Father, as he leads the country, Father, in the government, Lord. We thank you, Lord Jesus, for his life today, Lord. We also take this time, Father, to pray, Father, for the 12 ministers for the government, Father, all the ministers, Father. We pray for their lives, their families, Father. Every time they stand up, Father, to talk about whatever role they've been called for, Lord, we pray for your wisdom, your knowledge, your understanding, Father, into their lives, Father. We thank you for the opportunity for them running and leading this country, Father. The 9 assistant ministers, Lord, I pray, Father, for those assistant, Lord, that they will always be loyal, Father. And for them to be always faithful, Father, with their work, Father. The integrity, Father. The courage, Father. The discipline, Father. We thank you for everything. The loyalty up to the chain of command, Father. In their offices, in their families, Father, where they come from, Lord. We pray, Father, for the wisdom, the knowledge, the understandings in their lives, Father. We also pray, Father, for the members of the opposition, Father. We pray for their lives, Father. We pray, Lord, that all these people come together, Father, for the country of Fiji, for as a government, Father. We thank you for their lives. We thank you, Lord Jesus. The 21 permanent secretaries, Lord Jesus. We pray for all the permanent secretaries, Father, wherever they are at this moment, Father, this very time that we are going through this COVID-19. We thank you, Lord, for all the work that they are doing. We thank you, Lord, for everything, the planning that they are doing, Father, all the procedures in place, Father, to help the government and this place we call Fiji, Father. We thank you for their lives, Father. And Lord, also we take this time to pray for the essential services out there. Lord, thank you for the medical department, Father. Everything that comes under the umbrella for the medical services, Father, from the doctors to the nurses, Father, to the professors, to the scientists, Father, and everyone, the practitioners, the dentists, Lord, we pray everything that they are doing, Father, to fight this COVID-19, Lord. We thank you for their lives. We thank you for the intelligence. We thank you for the cases. We thank you, Lord Jesus, for all the tests that they're doing. We thank you, Lord, for them working over hours, Father, over the night, Father, to protect our country and our people here in Fiji, Father. We thank you for all the essential services, Father. Lord, thank you for their lives. Give them the wisdom, the knowledge, the understanding, Father, in their department as medical, Father. Lord, we also pray for the police out there, Lord, all the emergency services, the police that are watching our country, Father, physically on the roads, for the checkpoints, Father, doing the role that they have been called, Father, the discipline forces, Lord. We thank you for their lives. Some of them have left their families, Father. Some of them are standing there because of the order, Father, so that we can become a good country, Father. We thank you for the police, all the police posts, all the checkpoints, Father. We pray for their lives, Father, for the army, for the Navy, Father. We pray, Lord, that you continue to watch over them, Father. Give them the boldness, give them the strength, give them the courage, Father, the wisdom, the knowledge, the understanding, Father. And we thank you, Lord Jesus, for the fire service. We thank you, Lord Jesus, for all the essential services out there who's helping the government, Father, and helping the people of Fiji today, Father. Lord, we pray that you continue to bless them. Seal and cover everyone with your precious blood, Father, from the president all the way down to the lowest rank, Father, in the government, Father. We pray that you continue to give us the wisdom, the knowledge, the understanding. Help us, Lord, to be strong, to continue to stand on your word, continue to have faith in you, Father. We thank you, Lord Jesus, for the government. We thank you for this opportunity. We thank you, Lord Jesus, that whatever happens, Father, that you will give us your holy guardian angels to stand side by side, Father, from the president, from the prime minister, from the 12 ministers, the 9 assistant ministers, Father, the members of the opposition, the 21 permanent secretaries, Father, and all the essential service, Father. We thank you and we continue to glorify, Lord. And all these things, Father, we pray this, Father, through no other name, Father, but through the mighty name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. And we all say amen and amen. Thank you, Lord, for the So tamangu binakabale mo turangan na singa binakadikuwa. Baka binakatagan ni bikem ni turangan na umiyalon din na turangan ni may banua. Nakabale mo turangan na bikakem sarawa turangan kimi mi rey na turangan na lingam ni turangan. Sanday din na turangan. Binakabale mo turangan umiyalon din na turangan ni may bula. Na singa binakadikuwa. Nakabale mo turangan ni may banua witin na singa binakadikuwa. Kim sa gambore ni bikem ni turangan na sanitin kamayan na mataka binakadikuwa turangan. Ibakan din na taga turangan ni kem ni nga turangan ni nabibang bulay. Kem ni nga turangan ni nadagadaga man. No ringan ni koko turangan ni singa binakadikuwa.
Kalau ngata na tamata barabi bikem ni kami tekem ni ndondonga. Nakawale uturang na sanitin kawa. Nakawale uturang na kenetikin. Nakawale na kenamatin ito. Nakawale uturang na suturang na may matanggali turang. Nakawale na may koro-koro. Singa binakali ko kim sa lambor ni bikem ni singa binakali ko. Dino mega turang ni sura kaya kate ko turang ni singa binakali ko. Kim sa nanungo bikem ni turang. Erna maramambali turang. Na turang ambali ni may manua. Erna tama erna tina turang. Erna bikem mami turang. Erna magumui ki mami. Erna may tamasyan dundo turang. Elewan na nabuno binakanggobi. Turang sa musla kali bikem ni. Namora ni bikem ni namataga binakali ko. Kimi baka hindi na taka turang. Singin do atale turang na. Marro ni may manua sa ikem ni tundo nga. Kimi baka mdaw to turang. It's not by power. It's not by might. Thank you, By your Father, spirit, says the for your Lord. anointing, for your power. Thank you, Jesus. Mighty angels. Oh, angels surround every island, surround every village. Thank you, Jesus. Ora shakiriya. Merupakan dina taga turangan ni. Kamu ingat turangan ni bombulaira. Kamu ingat turangan ni nabi marro ni nabi tangmak. Ora shakiriya. Bila wale uturangan ni kamu bukan dina taga ni dina bosa. Kamu kan kamu sinyalon dina turang kamu nialon dina tunga. Bila wale uturangan ni zaga man membanua. Bila wale uturangan ni naumbi uturangan ni rasa usah turangan. Veindela ni abu turangan. Veulu banua turangan. Veitokai tua turangan. Veimarabi veikoro turangan. Veivale turangan. Resorsar rongo na mataga binakali kuwa. Bahkan dina taga turang na muno witi. Bahkan dina taga na wita mata nungguwa. Bahkan dina taga na turang ambale maramambale turang. Kem ni nasa kem ni ndonga. Kem ni nakau sandara bahkan dina misau turang. Your name has never changed. Yesterday, today, and forever. Your name is the same always turang. Binawala uturang hindi na naman ni boss turang. Sulit naman ito na yaga. Yan singib na kaniko may malay ni maraw kinambula. Alam ni tundo nga na singib na kanikuwa. Alam ni ngo turang kim sa mga rabikina. Alam ni ngo turang kim makambote na matagabi na kanikuwa. Hindi magkado ka turang. Sa mas turang. Tusang kata turang. Laura ka turang. Alitalin den reo turang. Halindo kondo ka. Halinda liya. Ano singib na kanikuwa. Ni Laura ka lewi turang. Ano singib na kanikuwa. Laura ka lewi na biban mo. Ano sanatin ka ba. Ano singib na kanikuwa. Mukay kimami turang. Mikami makarongo. Mukay kimami turang. Mikami makambote nung ni boss turang. Hindi na nung ni boss na sami. Sinikang yung itu. Kanang ginom ni boss turang. Nung ni bunaw turang. Soma ka na ulita mata turang. Nung ni boss turang. Hindi na nung ni tukutuku turang. E baka huwag ka na tamata. Bira tamata na singib mo ka na singib na kanikuwa. Binakawala yung turang nung ni boss turang. Baka raramata ka na may sanitin ka ba. Baka raramata gili kimami turang. Laka kim ni zakabe na matagal na kanikuwa. Kim ni rokawan da ka kim na namin singib na kanikuwa. Rawiti rokoviti nga. Masusang na tani. Zamni nga chisu. Yaga minimami turang. Kagambulan din ang dulo. Amen and amen. Lord, we come before you today. We pray for all the churches. We thank you, Father God, for different denominations. We thank you, Father God, that this is the time the church shall rise and take up their position as churches, men of God, called by God. And we thank you, Father God, for churches to stand up and live righteous life, a life that is according to your will and to your purpose. We pray for every denomination, for the Methodist Church, the president of the Methodist Church, the general secretary, those in authority, the senior reverend that looking after every washwashe and every tambadakadaka. I pray in the name of Jesus. Thank you, Father God, that they become a man of God, a mighty man of God, wherever they are, and every duty that they are called to do. Not forgetting Pentecostal churches. I pray in the name of Jesus, assemblies of God. Oh, the general superintendent, the Christian Mission Fellowship, the general superintendent, the all nation, and all the leaders of other small churches. I pray in the name of Jesus that they are taking up their position and cry and plead and stand between the gap and pray for our nation and pray for our people and pray against this COVID-19 or any other sickness that will come and harm our people and our land. We thank you, Father God, for the Catholic Church, the Archbishop, and the leadership, all those in leadership in their parish. I pray in the mighty name of Jesus that give them the wisdom, give them the knowledge, give them the life that they have to live, because they are the light of the world. They are the salt of the world. They become an example to the people. And we thank you, Father God, for today, for the churches, denomination, ministries. Thank you, Father God, that will give the heart to serve you in spirit and in truth.
because you alone to be glorified, you alone to be magnified. And we thank you, Father God, that signs and wonders will happen in the church gathering. I pray in the name of Jesus that you will return, you'll bring back those days, you'll bring in the power of coming together in agreement, so it'll become an arms to bring our economy back to where it's supposed to be, or even improve from before COVID-19 came into our nation. We thank you, Father God, because it's a source of blessing to the nation. It's a source of blessing to our leadership. It's a source of blessing to our NUA. It's a source of blessing to the government. And we thank you, Father God. We call some Elijah. We call some Joshua. We call some Elisha into the church today. Those that they take things seriously. Those that they live a holy life. Those that they keep the holiness of God. Your word said that to worship you in truth and in spirit, not because of the religious spirit, not because of the denomination, not because of our division and our segregation, because we love you, Lord. We love you with our heart, with our mind, and with our strength. And we thank you, Father God, that the church will go back to its original purpose, and that is about the spiritual life, about living a holy life. And they know the black to be black and the white to be white. Father, I pray for the church not to mix with tradition, not to mix with the things of this world, not to mix with what the world says, that the church should stand and become a beacon and become a light. And we thank you, Father God. We need some Paul, we need some Stephen, we need some Peter, we need some John and James. We thank you, Father God, that will make them in the making right now, in the time that we are facing COVID-19 and maybe other attack that will come into this planet. We thank you, Father God, that will be an example. Signs and wonders will follow those that they believe in you. That they proclaim your name, the name of Jesus, to be proclaimed by the Christian, by the church people. Hallelujah. No more compromising, no more friendly gospel, no more pleasing men, no more pleasing smoking, adultery, same-sex marriage, drinking cover. I pray in the name of Jesus that you will raise the church to be a church, to raise the church to be a man of God. They know what is sin. They know what is worldly. And we thank you, Father God, that you'll raise them in these last days. We thank you, Father God, for this opportunity that the church will rise to another level, that the church will be like a trumpet sounding the warning to the world. And we thank you, Father God, that we will not please leaders. We will please you and you alone. As long as you are pleased, then our nation will rise to the level that we're supposed to be. Our economy will come back. Work will come back. Workers will go back to work. We thank you, Father God, because your word says so. Hallelujah. Your word says so, that if God does not build the house, then the builders will work in vain. If God is not guarding the city, then those that are guarding the city will guard in vain. Thank you, Father God, that the church will rise and stand where it's supposed to be a lighthouse, to be a salt, to be an example. And we thank you, Father God, for this time that we can pray for the churches, every ministries, every denomination. Hallelujah. No more compromising of tradition and culture. No more compromising of the worldly things. No more compromising of the words that we say. No more compromising, oh Lord. For too long, it's been too long. Because you said, if my people who are called by my name humble themselves and pray, turn away from their wicked ways. There are so many wicked ways that we are following. There are so many wicked things that we are doing.
There are so many wicked thoughts that we think every day of our life. Help the church to help the world. Lord, help the church to be an example, to point to the right direction. And we thank you, Father God, for this morning. We give you the glory and the honor and the praises to be yours and yours alone. In Jesus' wonderful name we pray. And everyone say, amen and amen. Again, I take this time to welcome you to these miracles to happen. And as I said before, the landline will be open at 11:30. So another 10 minutes to go. You can call on 327-5136. I'll say that again. 327-5136. Tolu Ruabitu Limandua Toluono. Kiko text mai Viwa Saiba Bitu Rua Duandua Bitu. 907-2117. You can text on that number. And I believe that we need to be serious when you are connected on this platform. Miracles do happen, that God can open the door. So many times we testify from here that God opened the door for visa, people travel overseas, people doing well in their interview, doing well in their workplace, the promotion, even financial situation that they are facing. There are so many testimonies every day from this platform. Lebu na tukuni alo le lebu turanga kena marama. Hallelujah. Na beisinga. Kembali kuni dalata, vei tuku-tuku ni takani. Sang walangani ko rida chiko na television. On tal tungai na Facebook Live and a page in MaiTV. Tuku na bira na we kamu. Tuku na bira na nomitokani. Nindo na programu, do na yawo bagongo. Na television station ibiti. Hallelujah. May na moniti kina barombuka, meron inda mastiko kina. Sang walanga, sang kay don dola na bima sulaki, and na bima manit sinigandua. Na ikaruangan ni wabo kini masumasu. Hallelujah. Me masulaki na bimaroroi ni kalo talaga si Henry. Me na bimaroroi ni kalo na COVID-19 kaya durumiti ko mo uire ko sa tomi matitiko wate keira na wekandra kira sa testa ki negative ya me negative tiko nga kako tali positive keme bale na nonta itabita nga na buniwai kre na nasi wate keira na biasa buru-buru ko ra matitiko payo ya pero na numita ka tal-talangase kuiro ko ra sutamtu nandende na vangilang bagamay wati nabiba ka toro taki nabiba ka thoko taki bago si may kandabu na bimba rabi ibitile we metegu may lotoka daulu may bango met sa may serua kay na mosi nangay nungguti ko na economy ni nonda banua. Hallelujah. Turang kini maraman do batagi kito gona masu sa total na level subira no tataray na kasarangan to stabatiko enangoro. Let us come before the Lord in prayer. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, for the patience that we have today that's encountered the COVID-19. Lord, I pray for those that have been tested positive. Turang usam masulang na norto bulan do turang and asiboni ko turang. Erke sara tobir to na COVID na signs and symptoms turang. Ausa maslawi kem ni turang orto na ono sa boti ngo turang ausa kerebe kem ni turang na minra ko tirma na kobela tai mena lumut na orto mula na siboni ko turang mena buran dalan orto kinang gete ni aban orto na singamra di ko turang at sisu ausa masula ka turang dhunrubaka turang na spirit infirmity na spirit ni tobi mate na ko ni dai sisu ena sigura ni ko turang na buna randabo to kina turanga non randabo non relong turang ni suli randara tiko ausa masu tamangu nom nindra mena umbia raya turanga na rumi ratiko kina turanga na bailalanga ba na floor na ceiling turang ningay lumutan nom nin ratale ko tirma na kawela tayo na siwa ni ko turanga buren dalan to kinang get na berto orto na ono turanga o sa masula turanga na siwa ni ko merto bula ena ko ni dai chisu na buner na sema ti mai kina turanga irna barong ti mai na siwa ni ko tamango o sa masu ningay tatarnon rambulo turang na sui na bidiko na lewe tamango kem nimbule ke go turanga enom ni burbur kina bay kasina kina turanga ena siwa ni ko sa masulaka na bidiko na lewe turanga na sui ena siwa ni ko mena daka ena ko ni dai chisu na siwa ni ko turanga irna we kandra tamango ira sa masulaka non rambulo turanga ena siwa ni ko turanga mena rusa turanga na bay tobi mate ke na ko ni dai chisu tamango o sa masulaka na we kandra to irna lubena na tinana tamandra na bunera sema kina ena siwa ni ko o sa masu tamango bertona ono go turanga mertona bula ena ko ni dai chisu
ena singa brani ko turanga na bo lebu turanga dina kain dendre me kenda tamati turanga rau ki be kemni ena singa brani ko turanga tisu ir kede korsara testa kita mango na sibani kuwa ir sara negative o sa masu ena sibani ko turanga tisu mena negative tunga turanga haleluya ir kena bo turanga korsara bula mena covid tamangu mera negative tunga na sibani ko na kokone de tisu turanga. Well, pray, Father, and I bind the spirit of infirmity. I bind any spirit that curses, Father, in the mighty name of the Lord Jesus Christ today, Father. We pray for them, Father. Seal and cover them with your precious blood, Father, from the crowns of their heads to the soles of their feet, Father, wherever they are, whatever family, whatever the household they belong to, Father. We pray, Father, that you seal and cover them with your precious blood, that your holy guardian angel will stand side by side with the swords drawn, Father, watching over them, Father, today, Lord. And around the world, Father, with this COVID-19, Lord, the spirit of infirmity, I bind it in the mighty name of Jesus. I cast it out in the lake of fire, because that's where it belongs to, Father. We thank you, Father, for the authority that you have given to us, Father, the authority to trample on snakes and scorpions, Father. We use that power to bind the spirit of COVID, Father, in overseas, Father, outside, Father. We pray for their lives, Lord Jesus. Those that are traveling, Father, those that have symptoms, Father, I cast it out in the mighty name of Jesus, Father. We pray for healing, Father. We pray for healing over their lives, Father. Every families, every places where they are connected to, Father, blood relatives. We pray, Lord, that you will stand with them, Father, at this very moment, Father. Wherever they're listening to, wherever they're watching them from, we pray, Father, for their faith, Father, where they will be healed today. We thank you, Father, that whatever is impossible with men, Father, is possible with you, Father. We thank you, Lord, that your word says for us to continue to seek you first, Father. And here, Father, we are coming to you, Father, to seek for your help, to seek for your anointing, to seek for your healing. Father, there's no other place where we'll go to, Father. We'll continue to rely on you, Father, because some people rely on the chariots, Father, some in their war horses, Father. But today, Father, we rely on you, Father. Hallelujah. We pray, Father. We thank you, Lord, for the healing upon the COVID-19, Father. We thank you, Father, for this country, Fiji. We thank you for the last 6, Father. Today, Father, we pray for them, Father. Their bed, Father, healing in the mighty name of Jesus. Their clothes, Father, their food, the nurses, the doctors that are helping them, Father. We pray for protection over them, Father. We pray, Father, that everything that they drink, everything that they eat, Father, it will heal their body, Father. Their nerves, their bones, the bone marrow, their system, Father. Their heart, Father, their lungs, the intestine, Father, the white blood cells, the red blood cells, Father, everything that you created, Father, that you will make them work in the mighty name of the Lord Jesus Christ. We thank you for today. We thank you for this other topic that we're talking about today, Father. And we thank you, Father, that we have binded the spirit of COVID today, Father. We thank you and we continue to put our trust in you, and we continue to rely on you, Father, today. Hallelujah. Father, we will always remember to continue to honor you, to continue to praise you, and continue to glorify you. Lord, this is our prayer. We pray this prayer through no other name, but through the mighty name of your Son, the Lord Jesus Christ. And we all say, amen and amen. Amen. Oh, hallelujah. Utanga tarabo turanga mosla gani bikem ni turanga afekta gi turanga bana isi hal ro dena singa bina gani turanga na numen turanga bi matu balan ndo turanga kareira turanga zanyo amba sido oti na turanga samosla gani bikem ni turanga rembula turanga hei matu bale ke de turanga hei bale ke de turanga su turanga ona bei banmo turanga bal gani ke turanga mena solo seru turanga na mochi turanga ona bei mbarabi turanga ro muria mai turanga na ngoni sale muria mai turanga samosla gani bikem ni turanga bikem singa bina gani kuwa ni bikem ni turanga ikanda bu turanga katara ni turanga ni lau turanga singa bina kani ko turanga mosla tadi bikem ni singa bina kani ko turanga kim sana numa ni bikem ni turanga rembula na numa ni bikem ni turanga bi matu wale ke ni turanga irata ni turanga ci su turanga rendang ben singa bina kani ko turanga sore turanga ni turanga singa bina kani ko sore bana nanu tu turanga ni singa bina kani ko turanga sela ko tele me turanga buru-buru mbula irabana nanu tu turanga segam nanu singa mataka wadin ni nanu singa bina kani ko hindi na nomni mo sa turanga sabani mbula na tamata naman rindon nga mbula nga nabi mo sa luto ng usumuni kimsa na nung rambula na mataka bina kani kuwa itor daga turanga na daga na rambula turanga kem ni turanga na nabi mo rutat na rambula turanga na singa bina kani kuwa maganda itegira turanga na singa bina kani ko turanga ibu ke turanga ni matini tu ibu ke turanga ni rehabilitation turanga na wako ya ni turanga manabi matini tu rabi ibu ke mai turanga dem sa mas turanga
Kimbakan dina taga turang ni kemina tarnabi mati ni alo turang. Merabi muka turang dondo na linga turang. Dondo ni sulu turang. Dondo na kakana. Dondo bi bazo taga na singa na kola vale turang. Matiros turang ni vale turang. Matiros turang kana langa. Na kaba na kau na blok turang. Samas la kani bikam ni singa bina kani kuwa. Magandai tikira turang na mataga bina kani ko turang ni kemni ngani na bibaka ngui. Indino nom ni bos turang ni singa bina kani ko turang. Nom ni baka ngu turang usim tana bika ketanga. Bimatu vale turang rendang bina mataga bina kani kuwa. Una rendang bikina turang ngani masu ko turang. Kimina numano rambulu turang kimi komit na kana rambulu bikam ni. Bimatu vale turang ndona tamen dambe turang ndona tamen tangi. Ndona tina ndambe ndona tina tangi turang ndona matu vale ndambe turang ni singa bina kani kuwa. Kim samus na kana rambulu turang na numano rambulu na mataga bina kani kuwa. Ina biba rutak na rambulu turang ina biba kurumu itaki. Biba ndina mina tekina turang na zamuni turang. Dini kina numni was turang na isa Vulaono. Sunundra wana soli bikam ndra wan tangane. Maka tobi ko na lawake nga. Maka tukay na no biba kurumu itaki. Maka buuli tamni mo tomu tudu sotu. Kau turang. Yana kau kima mosul tu kana mataga bina kani kuwa. Platform kima minda mikina na mataga bina kani kuwa. Kima agree turang. Kito agree na mataga bina kani kuwa turang. Yana mbuyo na bimatu vale keda nga. Nabi tikina bimataga libi korokoro. Iranda mikina ra. Maka lori turang bira na sekwen. Tarira turang. Ikemni turang ni nabi ba kurumu itaki na rambula. Kemni ranga. Hiba rutaki na rambula. Kemni nabi ba kambulai. Hiba kajingi turang ni singa bina kani kuwa turang. Ina kabalem ni rabakan diri taka na dongo ni lingam ni turang. Ina rabakan diri taka na rambula na singa bina kani kuwa. Hindi nom ni bosa. Sing ilakaya ka na lingam ni na mataka bina kani kuwa. Sing dindi na lingam ni na mataka bina kani kuwa. Ina kabalem turang ni na vaka. Ina kabalem turang ni na mistavi. Ina kabalem na rabakan diri na taka tukoira na mataka bina kani kuwa. Ina vaka na rambula. Ina kabalem turang at sunamati ni tuna bina kani singa bina kani kuwa. Kena kau yang na turang na mundo wanga tekani. Hira turang na mundo lori takina. Laka mamatin tuna. Minga lingani minga rami. Ina kabalem turang na sina kuwa turang na singa bina kani kuwa. Ina kabalem na kena yalo turang. Ina kabalem turang ni na yalo na mundo kena turang. Tangu tuwa turang na taka ni muniza. Taka ni temor na singa bina kani kuwa. Kutalem na Allah yang makatitinga. Give them faith this wonderful morning. Wakambuti kemni tinga na mataka bina kani kuwa turang. Ni kemni turanga. Kemni turang na zakaba na mataka bina kani kuwa. Ni kemni sa zakaba odi. Kemni na zakaba tal. Kito masu na mataka bina kani kuwa. Sangatal ndo na yada kito rukoma. Sangatal ndo na yada kito langita na mataka bina kuwa. Namu nga chisu. Yaga minito turanga. Wakambula. Dino tuwa. Amen. Turanga sa masulaki na economy. Mula magailaban ni Matintu. Father, we pray that you will open the door. They will seize all the downturn and the recession is coming this way. We thank you, Father God, as you spoke to Isaiah. Oh, to Isaac not to go down to Egypt, even though it was a great famine. But you told Isaiah, and Isaac, the son of Abraham, you stay here, you plant here, and then I will bless you. Thank you, Father God, for the time that we are facing right now. Ngauna ni Ndren, ngauna ni Tabutu, ngauna ni Tobi Mate, sa masu na nubukalo ni nandondo tuko na lingamuni. Turangaw sa masula ka nabi kamba nililebu. Pero sa bakilan tuko na lenga. O na Fiji Airways, sa senga tuko na passenger na umay. Sa dambe tuko na wang gabuka. O multi-million dollars airplane equipment. O turangaw sa masu na nubukalo. Na tuko na kena sosomi. And na tuko na kena na lease agreement. O na nubukalo na sigabi na kaniko sa masulaki. Na Fiji Airways, na bi kamba ni kede ni hotel. Bi hotel to doko. Isa sinlo nga may na sarbanua sa lalatalangan na hotel, ni sa lalangan na hotel. Pero sa tikoy bali ko na nakadak. Undolo baka undolo, pero na tikoy bali na nunggu kalo. O ko ira kede na nakadaka na. Bitamba na kede me. Garabikin na tourist, may makata ka na jacks, na motivate. Hallelujah. Sa masula katuranga. O na prouds. O ira biso tabi tikoy na bulan ni sarbanua. O turanga, sana tukuni meron na lakoy bali. Sana siyang na biso mi. Sa masu na nunggu kalo, ni kamaninan dola ba na katumba. Kamaninan dola ba na ngoni sala. Kamaninan dola ba tali dua na ka. May bure-bure. May dotal na ngoni sala. May roki na nambula. Balta, nambula ito ko nga ba kamani. Sa masu na nunggu kalo, natamatam na ng robe kamani. Na mga bauti kamani. E na kasa, rumo tunggo, bura-bura. Wili kinogobit. E na singabinan. Father, I pray for every company. Or every department. Every system in the government. We thank you, Father God, the open doors that will open and the promises that you will always keep, that you will allow it for us to go through. And we thank you, Father God, even though that we are
facing all this pandemic, but you are the reason of every season. You are the cornerstone. You are our strength. You are the answer to the problem, oh Lord. And we thank you as we pray over families. Oh, we pray over young people. The students are in their home, not learning today. I pray in the name of Jesus that you will provide for the alternative into their life. We thank you, Father God, that you will lead, you will guide. There are some people that 2 or 3 in their home, there will be no job. That means there will be no money. I pray in the name of Jesus that we will focus right, that life is not from money, life is from you. And we thank you that we are coming to terms with the problem that we are facing today. The reality of the matter, that life will go on with or without COVID-19, that you are the life. You come into this world to give life, and the life to its abundance. We thank you, Father God, for today. We praise your mighty name, Lord. We magnify your name. There are some people, they go through worries, and they don't know what to do, and maybe they go into depression. I pray in the name of Jesus that we must look to you, that we must look to the cross. The name of Jesus and the word of the Lord shall become our strength today. We thank you, Father God, for this item of prayer, that we are praying for the economy. We pray over the economy of the nation. Kuranga sa masulaki ng bula magailaboy, hindi man matendu. Kuira na tuba-tuba, na reserve, etiko membali tikimami, sa masu na nunggu kalo, ninga mo ni mataw sandaw din na takos na bagay ka. Mer kailangan na bili utaki, may kailangan na tamata, may kailangan kobiti, mer kailangan uri na turanga, mer kailangan uri na marama, mer kailangan na tamata kedengan. Nimbule chiko be kemuni baga buna na kakedenga, kemuni lawa na kakedenga, kemuni token na kakedenga, kemuni ngai toko na kakedenga na kauko ni no muni bosa. So we thank you for today, Father God. We thank you for the prayer that allow us to preach and pray and share from this platform. We thank you, Father God, the open doors and opportunity. Oh, the bright light at the end of the tunnel. We thank you, Father God. We give you the glory, the honor, and the praises to be yours and yours alone. In Jesus' wonderful name we pray, and everyone say amen. Hallelujah. Pagambula tal tukani mikanda na turangan na marama dorbo na wanelewa. Sa andola tigongo na taliboni ndambe na rua to na tolu rua bitu 327 tolu rua bitu 52 toluano. Kau pesure tikin na siminani kwa rauni ko girmai, rauni ko kerkermai. Rauni ko paritak mai na numulenga. Balki to kai tukani kwa na iwali lenga. Tiko nga buwana kalau and siminani kwa. Text my 907-2117. Una katale 907-2117. Yara ni girmai and namban taliboni tolu ruabitu 52 toluano. Me beso tabi na kalau. Kalau era ni beso tabi kina no mumbula. Kalau era ni beso tabi kina no matawale. Kabi kana ni voltambo na maramango e tuku na turubin na malawe kago kwa ya uke utaranga na tutu isulu. Sangai zakaba kina ndo naka. Kembali turanga kina marama dorbo kina ngonelewa. Na kalau era ni tatarani ni bulu kondame tokina. Na kalau era ni ndondo ya ni bulu kondame tokina. Ena mataka ni singai. Dua na taliboni tuka sana dua. Haleluya. Sambula binaka. Ni sambula binaka. Halo. Iyo ni bula. Bula. Mai kira-kira mai. Bula. Mai que tu sabes rongo tico. Sando. Odin. Okay. Sandonu. Pambau tamay na puno ang dami to kinunggorin do pambau tamay matawale. Sa kanin do na kain rin ribuan na klo. Pagtalang ka Henry. Hallelujah.
Turanga binabole na mas mateni masu sa ambia ni go turanga na mateni ngiri sa lang mo go turanga sa masu la be kemni turanga na turanga lenga takat ko na lubena durti ko balimbula ni mositi ko na bana tamango turanga sa masu la na sibini ko na salinra na suina bidiko o sa masu la na mbula ena nona mbula buna tuki na sibini ko buna ndabu tuki na mai balimbula turanga o sa masu la ka dunrubaka na yalo ni tev mate na yalo ni mosi ena koko ni dai chisu na sibini ko turanga chisu binabole bu turanga sa masu la ka turanga bossa muri na bossa mini turanga mena taburaki turanga ena koko ni dai chisu turanga na sibani ko au sa masolo na mbula turanga no bubale na tamana ngirmai turanga sa kerabe kemni turanga mena mbula norto bubale na sibani ko turanga mena otingo turanga mertona nduri mertona tukuni alo taga turanga na kakemni da kava kina lubena ko zurtu mai mbula na sibani ko bina bolem nona ngangandri mai bina bolem nona ngirti ko mai turanga sibani ko turanga balte barta ti ko turanga ni ko e barrabi ti ko mai kemni bambo ti kemni na sibani ko bina bolem ni sa rauna mbula bina bolem sa otina mosina yaba Binabole turanga chisu na sibani kwa labeti rokobi na dhamuni anayakabna ni kwa in Jesus name we pray. Hallelujah. Amen. Amen. Na bole turanga. Hallelujah. Na maka waraka thaka mana ni kalau wi kono dorbo turchi gor balimbula. Turanga kene marama dorbo kene wanelewa. Na kalau sinindo imindo bakan dirindeni. O ko ni saya la tagando naka ko na bakambula. Hallelujah. Kembale kiko tobi mati tuko ni kwa sendo na ndrendre tuko ngori zengu mai na zakazaka weekend zengu mai na zakazaka tuko ni tuko na leave indefinite leave or leave without pay na singa bina ni kwa sanga ni ndo na kai ndrendre bwana kalo ene singa ni dai non daruita binga girimai tolu ruabitu limandua toluono. Hallelujah. And text my 907-2117 ene singa bina ni kwa kamaro taki megeto zingo mana no mungiri kamaro taki megeto Vimo sulakiane ena no mulenga ena siga binaka ni kwa ni sambula binaka turanga ni tala bula au kere keronga ni masulakina ketundo chikoni tu sasanga ndanangele mai na korobina ya tanga chikona kena rauna kena title ningele na lifi keto kere nga kebo kaira ni masulakina na rauna sasanga ko sa chiko sar na final stages ni process kere kaira ni nani warara takna turana tabakalanga kina na kena sanga chikona kena bukina ngele na beka kitungan reva na beka bakailabu kera ni bebara utakikina na turang kakito kera na namni be masulaki me umbira kito na watkene ni tu bubali ni tu tiko bakakina na ngele ko sanga itiko na nrai chisu baleta kito raila kito bagi ni dinataka tiko mate kito na yala ni bengati mai be so ni vanua yo kito kera na be masulaki na be maru turang kina ni tu bula bakakina ni tu bubali kina ni tu sanga binaka Ngau zingo masaranga na kana kakede ko baka tu samai na kakede ko tukuna mai na kakede ko talau daka mai na namaka waraka na kene sau na kalundo urang masu tal ngase Romulo. Hallelujah. Tawa tamangu binakabale turangan ng giri na mata kabina kaniko. Kemi waka bini binakata kani bikem ni turangan na tangin do na marama turangan ng gele turangan sa mosla kani bikem ni turangan na sanga turangan. Nakabale turangan sisu turangan singa bina kaniko turangan ni nabagado ka turangan tumbula. Turangan din na taga turangan kemi nga turangan kana katumba na singa bina kaniko turangan. Sama yo konduruma turangan na may process ya konduruma tay may singa bina kaniko. Binakabale turangan sisu turangan may sama itiko turangan na final process. Sa mos turangan na singa bina kaniko. Kemi na katumba turangan. Kemi na ndawa turanga na bika turanga sirindola mina tamata binakabale turanga na bakado kanu tumule singa binakadikuwa binakabale na muli sisanga binakabale turanga process binakabale na buno turanga sa mikino na fem turanga we mata kede na riga na fem na turanga sa mas turanga na suya na kana yalo turanga tisuna tosne lo tambule singa binakadikuwa binabaka yiyo turanga na baka process turanga na agrite binabaka yiyo tagi turanga merto na baka ndin tagi turanga singa binakadikuwa turanga bika kede ngo turanga baka rabite kede bikem ni singa binakadikuwa binakabale turanga tisuna yalo turanga matubale nakabale na mbuli matubale nakabale na bunorto tiko kina turanga ninga umbirto no mindra sab samay no singa bina kanikuwa tusanga ta zaburaga turanga na libi ndaga ti turanga ya maza turanga ya loza turanga bosa mini turanga wi ya lo turanga tisu sa sanga mai turanga bilang katu takal to tosene singa bina ko kito sa tangutuwa ena ko ko mana ne zamu turanga tisu nakabale turanga nirto na baka ndina takala mataka bina kanikuwa turanga that nothing is impossible with you nandini kinom ni vos turanga na kalunga tanga tamata va revikum ni kanu
te kem ni ndondonga bina wale mbuli marabi bina wale turanga mbulo turanga ni te kem ni na mataka bina ni kuwa kito sa masu na mataka bina ni ko kito zinga maturanga ngani masu kito sa zinga ma na mbauta ena mataka bina ni ko kito masu senga na tani zamninga chisu ya dominito turanga ni to bambula dina ndondonga amen amen dua talangiri tu sana dua disambula binaka Yo, disambula binaka. Mai. Disambula binaka. Sarang ko di community ko. Yo, di bula. Bula, mai. Iyo. O iko batake wa timu se o di me masula ke ba wa tini se ba be lubeni. Iyo. Sandono. Warung itu kan telepon, ni kuni warung ada television, pada television yang number tu kali lai. Warung itu kan telepon. Sandono. Ingat, boleh mabon, boleh diapa, namun dulu kena Sandono. Pambau ta mesa ngori na masela na vidiko tal Henry haleluya. Oh binabang Turang usah maslawi kemri na sibo ni ko na bulan rewati ni turang. Rongir tu mana sibo ni ko turanga. Na boleh turang usah maslaka na bulan na tumbula turanga na sibo ni ko. Na bude ni yaba. Usah koman tegi ko tangu tegi ko na ko ko ni dai chisu na sibo ni ko. Na spirit infirmity mo na bita na ban to na sibo ni ko turanga. Au dun rubaka turanga na bossa muri. Na bossa mini turanga. Usah maslaka turanga na bude na bita na ngon to. Na sibo ni ko na ko ko ni dai chisu. Usah maslaka na sui na bidiko na lewe tamangu. Usah maslawi kemni tamangu. Kemni na kalau dubi bambulai. You are a healer, Father, and we thank you and we praise you, Father, today, Turang. Usah maslaka na sigam ni ko. Na mati ni suka turanga mena tangundubi ena koko ni dei chisu non rumbulo ba biyo tini turanga na buna rotikina na lomani bale tamangu ningai lumuta nom nin rata le turanga na lalanga wana floor na ceiling turanga non rumu turanga wi tango magitiko nom nangelus turanga mena duri turanga gaga turanga sibuni ko durbu ko ngana bogi durwana singa mena bay ready tingana rumbulo tra ena sibuni ko na vosa muri na vosa mini tamangu na sibuni ko Zatun rupa keturanga na curses turanga mena koro na bunar to sama maikina na korni basu na koro turanga usa tavuraka ena koko ni dei chisu na shiba ni ko turanga na boleh ni sa raw na bula turanga kem ni kanu ni wasa kem ni sa la me raw na bula ia me raw ke le usara e usa masulak na bula na ban to roba bioti ni sa masulak na bula mena mati ni suka usa masulak na bula lom ni vu vale bina ko turanga ena koko ni dei chisu ena shiba ni ko turanga haleluya labeti rokobi doka itunga kinana mani ya kami kuwa in Jesus name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Rua tolu rua bitu 327-5136. Tolu rua bitu 52 tolu. Dua nanggiri tu kasalan dua di Sambula Menaka. Di Sambula Menaka. Hallelujah. Isambula Menaka. Kelas berarti di bakarau na masulang man to ko na sisang tu may meragir mai. Bahwa si ko na tumira to matengo na heart disease to matuto mulmbek se block tipo. Patambag ito sa alamat. Hallelujah. Hallelujah. Oh, sa mosla kami bikem ni turang era sa sangang giri tu kami na mata kami na kaniko turang lain turang na singi na kaniko turang lawan durung mati ko turang na condition turang ni heart disease na mata kami na kaniko kim sa mosla ni bikem ni na mata kami na kaniko turang na bi mati ni uto ko turang rebaro na mata kami na kaniko turang sa mosla kami bikem ni turang na bi atu riske na turang ci su turang na bi wings ke na turang sa mosla kami bikem ni turang na chimbas ke na turang ci su turang ni ndra o sa mosla kami bikem ni turang lo mani uto turang kami ni bulia
turanga kemni ni zakava kemni turanga tisu turanga ni baka muita kan turanga bika kemni go turanga ena ku ko mare ne zamni turanga tisu na mataga binanga ni kuwa kito samosso na baka mauta turanga sindo na kai ni rebi kemni na mataga binanga ni ko turanga wono raba mekina wono randa mekina turanga kimsa komita kan rambula wi kemni na mataga binanga ni ko turanga kemni na biba mbula na rambula turanga memure ndelan rezo ngeti devana meraba kila na sibe binanga ni ko turanga ni kemni ni tatar na rambula turanga kemni ni baka mbula na rambula na mataga binanga ni kuwa kemni ni biba krubu tege na mataga binanga ni kuwa beti biba ndini tege turanga ni ndire no mi bosa turanga zaga ruo rosso na mulkan dua yona yardo ko yando sama suta na dichaba ena mbula turanga kito sama sira mataga binanga ni ko turanga kito singoma na mbula turanga singoma na mbula turanga tisu turanga himate turanga mati ni uto turanga mati ni tunin ra turanga himate kena turanga sama sira ni bikemni turanga ila wale turanga ni biba mbula na mataga binanga ni ko turanga we receive healing, we receive deliverance, we receive restoration in their lives. This wonderful morning, kita masuk na mataga binanga ni kuwa. Sekatan Indonesia, zamninga chisu, ya zaminito turanga nito bambula dinan dondoanga. Amen. 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 Ni sambula binaka. Ni sambula binaka. Hallelujah. Weekend nga giring-giring tumain doon nga na kere-kere ni baro ko tunga na telefon ni baro na television na iyo yung bula binaka. Bula. Iyo kitu sarong di community ko. Ni baro ko tunga na telefon, ni ko ni baro na television. Balkin ni number kin na vital mo. May bula. Iyo sa dono ay Sandon, pambautan naman. Sandon, naka talaga Sanday. Hallelujah. Naka turanga binabole buna turanga ngirmaya na sibani ko turanga maslang tinna na bubale au sa maslawe kemni turanga kemni na yalo kedanga enomni na yalo kedanga yalo ingase kena yalo ngone turanga binabole buni ngir tumana turango ko wut kena wutina turanga au sa maslang na katu ni ngone ena sibani ko turanga na sibani ko turanga kemni ambuli kemami kemni turanga ni getara ena sibani ko turanga kemaka turmin rambala butiku turanga usa masu mena mbula na koko ni dei chisu na sibani ko turanga na katu ni ngone turanga se mani bada na mate tukina turanga mena mbula na koko ni dei chisu turanga. Lord, I pray for the heart, I pray, Father, for the blood cells, I pray for the veins, I pray for the bones, I pray for every working organs, Father, in the body, Father. Mena mbula na koko ni dei chisu. Father, seal and cover them with your precious blood from the crowns of the head to the soles of their feet. Maybe they're trying for a baby, Lord, and I pray that you'll continue to heal, Father, the womb today in the mighty name of Jesus. Na welebu turanga usab masu turanga utangundo na bossa muri au tangundo na bossa mini au tamu muto turanga be curses turanga mana korni basu na bune ba wati kina ba mau kina turanga ena koko ni dei chisu na shibani ko na lomni bale non ro ndavo turanga na shibani ko mena lumuti nomnin ra ena shibani ko nomne ngloso torselo batrua mena duri na shibani ko turanga mena bitango magiti na bu bale binango binabole turanga durmu ko na bongi duru na singa turanga ena norto mbulu turanga binabole bisa kemni nomni bossa turanga ka kemni salama mera na mbula iyo mer raw ba lebu sar turanga chisu sama sulang ni raw na mbula ena bu bale binango binabole bisa raw na mbula ena katuni ngone ena shibani ko binabole ni rangirti umay ni rama mbota na mbula ti nga be kemni tamangu binabole turanga na mbula binabole turanga chisu na rongo mas binabole ni kemni sa tiko binabole ni kemni sa daga mana tiko ena shibani ko turanga labeti rokobina da mni ngone ne mami masu sa na tani da mni chisu ne mami turanga kana me mbula endina endo. Amen. Amen. Hallelujah. Ni sambula binaka. Ni sambula binaka. Ni sambula binaka. Niyo, Mai. Ni sambula binaka. Ni sambula binaka. Hallelujah.
Sando no vambau tana kalau ke pakai tini karuan embaki ngai tarubi na rono ninra era ni tarubi talanga nandra membula talanga na numungon na sibina ko vambau ta uno nda bitikina mai lotoka o koya lewa na kake nga haleluya Sandono keto sini bi bakang mulai au sini bi bakang mulai na kalau dua bata mai lotoka keto dua bata ni Suva daga mana na kalau tal ka si Ravula haleluya sama tamangu binakabale binakabale ni ko turanga binakabale turanga tisu turanga samo sila kali bikem ni turanga nambulo turanga tisu ni dormole lai turanga ngiriti ko mengo tamane singa binakani ko turanga one ronda bitikina na singa binakani ko turanga memurenda lana na ngete ngete bana turanga tuwe mate turanga tisu itiko na nambulo turanga kito sa kusanga ta no muraka turanga hena ko mana ni alam ni turanga tisu na mataga binakani ko masala turanga bibiko turanga nra turanga nona nabe na singa binakani ko turanga samo sila kali bikem ni turanga binakabale turanga isabi ta kosu turanga na rombulo na mataga binakani ko turanga binakabale turanga isabi rombulo ay turanga melu toka biba kurumbu ta na rombulo na mataga binakani ko turanga bikakem ni rinda kaba binakabale turanga indino no mi boso turanga sindo na kaya zaka turanga ni sigda kaba kakene ni zaka na mataga binakani ko kemni na ida kaba biba indino tekina no mi ko na mataga binakani ko turanga biba indino ta turanga bibi tamani na mataga binakani ko biba kambulo ile buza kama ama nyo kemni tondo na turanga singrawata na tamata na muku matamata wunu wa matamata no singa binakani ko turanga sei kemni ndondo na turanga na mataga binakani ko binakabale turanga kitu sagingoma turanga kitu sagingoma na mbulo turanga na mataga binakani ko turanga binakabale turanga bibi kambulo ile turanga na mataga binakani ko kitu sarokoba lengi kina na mataga binakani ko. Thank you Father, thank you Jesus for the healing and the restoration for their life this wonderful morning. Kita mau sang na tani ramninga tisu ya do minito turanga nito bakambulo ndina ndondo. Amen. Amen. Do dapat cuma lotoka do dingo manambula. Dingo manambula si binang dukwa gai tukunya lotaka na karo ni takaba na kalu. Sanga ni bakadala kana program ngo miracles do happen. Na miracles ame takama lotoka na si binang dukwa. Ava tisu. Do talangir tu sando ni sambula binaka. Ni sambula binaka. Sambula binaka. Yang boleh binaka may labasa. Iya. Iyo kita sarungo di ko binaka. Mula. Iyo mai. Yang boleh binaka may kiya sanggori. Talangkas si Henry na turang ko endong girto may lambasan do kreto ngamay na nduro na batakin ng dimbinesa ni Maui. Hallelujah. Hallelujah. Boleh buna sibani ko sa masulabe kemni nanduru na turangan girtu may lambasa na sibani ko. Au sa masulaga nanduru na turangan na sui na bidiko na lewe tamangu au sa masulaga nambula e nanduru na singumra ni ko turanga. Buna boleh bu turangan dimbina mawi turanga au sa tamborobe kemni tamangu. Turangan kemni mbulia na yang go turanga au sa masulaga be kemni e na sibani ko na be masela Father every muscle Father, every vein, every part of their body, Father, the bones, the bone marrow, Father, we pray healing over his body this afternoon, Father. We thank you, Father. Usap masulang turang na bossa muri, bossa mini turang na tamuraki, tangundubi, and na kokon ni chisu. Usap masulang na mbula, usap masulang bi kemni na sibani ko turang na kokon mana ni adamni. Binabole na sibani ko, binabole na kabran ko, binabole na masu, binabole turang na non rombula may lambasa na sibani ko, binabole sa raw na mbula, na sibani ko turang. Kamo masu sang na tani na adamni chisu ni mami turanga kene me wambula endina endombonga. Amen. Amen. Turanga kene marama zarbo kene waneleo me makani sa may tumbo kikendo ko ngauna sa atin karoti ngo na kaloko. Na baka bibina ka bakalibo na kairo ni zakaba na kalo and sing binanga ni ko. Weekend na text ko mai, weekend na greet ko mai. And talebo ni Biko ya 9072117 nanumati ko na text na le masulagi ko na masu sa berinti ko na program ko sa video ba itu na text. Nanumati ko neto itabi na masulaka. Text nga mai kina 9072117. Nindo wati na tinikarua sangay daw vingo minanggiri and natalebo ni Biko yaki. Pinakabakalebo na parong mai, pinakabakalebo na napakambuto ko na program na kango miracles to happen. Miracle to be yours today. From the studio in Turek in Suva, we say have a beautiful day, a blessed day, a healing day, a miracle day in Jesus' name. Amen.
Iko nga buwan na kalon si minani ko. Balikot si Su na iwalin lang kakena nga. No mo itabi na bang bauta, no na itabi na kalon na takatakaman. Whatever problem, financial problem, or maybe sickness of any kind, because miracle do happen.